jedna. O, znam, gospodino Danilo se jedna dama. Ne, natre, gospodinu de Rosio. O, bravo. Gospodino de Rosion, jedna dama. Koliko ljubavo. Znači, ona pronajdokova ženata dama u koja što gospodinu de Rosion je ljuben. Kakov nos imam, Nikuša? Rogovi ne nosa. Otvorite go paviljon, od pozadi ima ušte jedna vrata. Znači, prvim da ja ispraznam kuketa, a potom da znam. O, grufe, pa vi dojdoste na istinsko vreme. Znači, ja pronajdovme ova ženata dama vo koja što gospodinu te Rosione ljube. Na visnici? Da. Koja je ta? A to ne znam, natre se tamo u paviljonu. Da. A, što velite da prislušne me malce, a? Niko i ne gleda. Niko. Ne. Toj iz Boruba. Toj iz Borova. Za brakot. Za brakot. Što ne saka da... Što ne saka da. A da? A ne ja slušam, jer cirkam iz kućalka. Ne možem da ih pitam lice to. Kada jede lice to? A ne znaš vrta da nije so grbo. Ama znate što? Čekajte, ja sam Ne. Kako to vi da gledate? Što mora ja da vidim? Kako? A sigurno je natre žena mu na onoj kupav kromov. Enes! Roha! Koja je? Enes! Se švrtova? Da, i? Pa. Ama koja je? Čekajte. Ne gledajte, ne! Ama zašto? Ko je tam? Moja mašina natre! Excellence, brate, da li ste se prolažali?
svake mrak, na nezdrav umet to a znam. A što je sreća bračna, posostojba mačna, o brak za dvajca kako fraj, no ide treta stavi kraj, i to se vika srećna bračna slika. Zamažo smrte sekoj brak, ko pravi slavjak mažo djak, po slobodavo sonče vlada, za vas se koja brače kraj. Ja znam, madam, vi godina, ko brakom mažo važna strada, odal vam čestno bez pardon, o takva sreća ne moj odsor. Čaše